بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Munye umlayezo bafowethu esiwulethile kubantu, munye ayimningi, munye umlayezo esiwulethile kubantu. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukaMdali wakho, ngaphandle kukamenzi wakho. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Uvume ukuthi usithunywa umprofeti unjulabuchopho unjengalwazi uMuhammad ukuthula kube naye uyisithunywa sika Allah sokugcina. Awukho ke bafowethu umunye umleze siwulethile. Ungenzeli umenzi wakho izifaniso. Ungenzeli umenzi wakho abalingani, ungenzeli umenzi wakho abancedisi. Wazi ukuthi yena uyedwa munye, uzimele, akadingi lutho kimi nawe, akazali, akazalwanga, endalweni yakhe ayikho into efana naye. Zonke lezi zinto lezi enizikhonzayo ezaziwa yini? Nabantu laba enibakhonzayo abaziwa yini? Engeke ngisabamenshina manje ngamagama ngoba insongo ziyangilandela, ama-threats ayangilandela, ngiyesatshiswa, ngenziwa yonke leyo nto leyo, ngithuka ngeinhlambe ezingaka ngoba ngikhuluma amagama abantu neinkonzo zabantu. Lokho sengizokugcina kuma-comments kuphela, la ku-video angeke usangizwa. Kodwa ngithi wena okhonza le oyikhonzayo ngaphandle kukamenzi wakho, munye umbuzo wami. Lesikhathi wena usesiswini for 9 months, le oyikhonzayo namhlanje yayikuphi? Lesikhathi wena uphakathi eswini sikama wakho ugubuzelwe ubusuku obuthathu, okuwumzimba kama wakho nesibeletho sikama wakho nengubo yakho le wena ophakathi kwayo le ebizwa ngeplacenta namhlanje kuthiwa ingubo yomntwana, ulapho phakathi wena. Lo omkhonzayo namhlanje wayekuphi? Lo omkhonzayo namhlanje yini ayidalile eyodwa wena oyaziyo? Noma ngabe impukane, noma ngabe iphela, noma ngabe intuthwane, shona ukuthi lo engimkhonzayo namhlanje naku mina engikwaziyo akudalile. Nanku nje umlayezo bafowethu, straightforward. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukamenzi wakho, ngaphandle kaMdala weinsuku, ngaphandle kamenzi weinto zonke. Umkhonze yena yedwa, ungamqubi nezidalwa zakhe. Akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Straightforward message kukuwe ukuthi wena wenzani ngaloko. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.